surely nindeni wa mitambo kabisa nikeje Musomesa Paul Kilolo wayata ukambia kwajo Esther Mweni ukambia wewe ulike mitambo kabisa. Asante sana udhoketi Musomesa kama karibu Paul Kilolo wayata nge waiti ngo ishatu akazao ukambia gethesie muna wetu wa Musomesa Bernard Wambua ukambia ni utalemdhini karibu sana Musomesa mundu we Esther Mweni na kuona yingi Festus Kioko ukambia King of Benga ukambani asante sana Wamadilei Mwene ukambia karibu sana Musomesa Dani Aguero ukambia kwa Vonza Nzeve Ngwate karibu sana mundu we Musomesa swe pamwene asante sana Aguero Dani nundo odhocha mundu we Musomesa mundu we Jefibu Dabosu ukambia karibu sana swe paka na Musomesa nendeni wa mitambo kabisa John Mutiso ukambia karibu Musomesa Richard Mochania ukambia karibu sana Musomesa Steve Mulla ukambia karibu sana Musomesa Stanley Ekimoyo Musinge ukambia karibu sana mundu we Musomesa Onesimus William ukambia karibu sana Swepo wezawa owa bandu gazu ailego ne gazu boko ejo boko boko kati yangazi kana atukwatie lakini ndio zao umundu ni mwandamani aye ndiye zanda manono mayanda mana izwa watu ali bawo bango bazobera raswepa mono gobazo aye kwa kwandamana ayi azati kalale beza ziye boyi beza tu waboto olado nini to yawe ikimezi mwana ende ne uyagunga lokozi amaboko mona terete ina ndo wa sindo kwambara ayi ne ga mare ndo wa tindo ziambatete lakini ninge maandamano tika waita na timerekeli oambia atia gazo ona koba dia zo akomani ya amangile ndo babula yo bana umuntu nyama maandamano kana Kiokoni ya ndambo ngwati wa mandogu muno ndo byazo yakoma nazindu imwe tatiyangazi manje yile ina kuyambe yakoma natiyagazi yo ina yambe ina historia maboko kwe wete maandamano boss ina kana ngala boko na kana ngala lakini ne nyumwe zo babinge wanyomba mwa mwekala jo ati ndiye nomba ndi aruma wa kiana ayi ana na ndi na ngala kala je la muno na wa kana yo zize ngala ida ona ezo na mulongo ne na zindi na number 1 yo number 1 kimanda bana so suma roba mana moneka wakata ayi mena no azo merizwe muno ayi kama ngita kubona kanga iteziwe ndeke labana yes wele abantu bagideka ikine yuni kotoleya ayi kotoleya security za ikine gendanzi niona weekend ndio ba inambwa dance no ana kwa almate zendanzi muno mundi ni asikale mane ozizwe family kanejo ayi no kukanzo nondwa tuwezi maandamano medala umundi utona bwana kaze bokeda mwekwele waneze zibayanje odi kuna ndanzi izinto ziyamwene kana iyo kakilabu ziyamwene kana meyo ekanangika yes Musomesa tuke you wasetwane amaki tutazito lika zake bande Musomesa bidizamba bindare ubingo mwene ngo enye gendo jomela ikaziro mainge monona abizena ye abubengo mubengo tinye mubengo mutemo yetu muti wita uga nejo mutero amundu ndo ali kukwaza amabisa mubengo wira mawangomo ulawazana kazabuke ngoma kibanga yelika ba kirawe yani ko usio mutemo yetu yani kutemna ka chuma ya zamani tipo haya na wewe Musomesa ya Musomesa tindo wazo amedia mazwewa yo bo onye mwita hamwene mwengo yi iyo amaziro weze mainge biona yo kaza ingi ona ndimatala nyama onye kabaridi azuma ngano maka aliyo mwene kana baita onye Germany wakalanga ida yo ndezi odele yagu kabisa baita na gugu na ende igia ai kwa nene biyo ya mwene mwengo yi na ngo ni sinigendo kemoke na kike na asiye kikenge mwene mwengo ya siango ngo tizokwelezea mononondo umuntu ndiye ndolikana yini umuntu nemozio ndiye ndani umuntu lelondo umuntu za akebane makweta atala bosi akebane ranzuba mwendwa na miseni neko zine kwitu neketwi abantu bera amatinyana adela abantu kabile njiketa wa Kasaini yuzunu watu igwenyu so patulike yu sabale akuja kosiawa na kuyana uziwe ngaleko esiwe wamiseni nzai wako okay ane ogu ukasome ogu cyane primary no kezo ndo kamuzi yuko katao ingeza umo ngambo yo town
Adio kono zindu kemena. Savale ya buya wadi ambezi meseni kana yambezi wabikata. Savale ya wadi. Yes. Ambezi ya meseni ndo na so bazi irembezi ya njaro ngita nini. Uziziwe class ke baba. Standard 3. Whether kendo no keua. Ngwe baba kendo ke ndene angone yakwa. Kiondeni. Anjaribu nezo kabiria naona jo. Wali gabo yumosi yutume idembeni ndo ndo savale yagu ngoba pesa koka kobika kunga mata Musomesa za kuliga bandi ne ya Musomesa Kasaini ana ndikange rwembandi kadhaa mbandi ndio umlengeza vale yagu yaguma ba amosini kuma mesini kuma ba idembeni yu asoba sia yes paso yu ataweza kwende ya witho kuma yumbani naambio ni Mombasa ndo umala yake muna ukekara ukamba umala town ke muna ngina ambio dio ramavisa andu bero amba mburi mbichi na wewe hizi ziwe niweze kwa samabizo nako iyo ndi kwa zenye ngirota gito me kitaswa makaetwe ikana maetwe idie nyana thoko make commission idie ina biza kwa yaibu we commission ni weza na mbe wa mwene ngiboke muzungu beneti Timina ni amana nuzuno ni tiambeza ono ngwena. Ewe twa asiye kikonde kila kibara chuki. Chambeza kibara chuki yoyu. Rukango somele zemana nuzu. Ngodo no mwezi osomo gede gino ke kala. Ewe na wewe sisi ogede wani mu Israel na ewe ni mweni na yoki na ndeze kusindo ndo iteza wa. Yu ako ni yabo. Aizo mana kayo abe ni wewe odalanga tum. Azoko asio kanyo kweza yebe. Aizo ko badele visa ite. Ite wa ba interview. Tubeza tuwaziwe na buga zala. Walika Mombasa wasanga. Mombasa na tulianga neza ukamnokie mlongo 8. Wado 8 nandi wana mbandi kadhaa no ndienda kwiwera omunde. Mbandi mbinge muno tsikumira. Ani wana thokoma. Ina thokomanye 2010 yana sobisi mbandi yakwa yukasaini Kasaini. Na ira Musomesa Kasaini. Yuka kwande kwa 08. Musomesa weza ngita. Ayi ndiye zemono. Ndune ona. Ezo balane kwanza na aridi munye. Yako na azo. Solo we kunde zyo ba kwande kwani. Ukwande kwani ngiri obonge oba kuijange ajanga mga nezo man. Yube wadi wa guita wa ndiasomya kwa mu. Ndiasomya muzi kwa mu. Ndo asomya muzi kwa mu. Yuba wa konake ngati kana o manja wa vizu. Yes. Tani manager aye. Ina asomya izikulu. Ya asomya muzi. Izimuntu asomya muzi na ila mazwelo mande Wira awe agera oibo waende ndiri yani kwiko wakusomya muzi. Iwe njanyo lawe na kuno wandiri. Kuti kubanisha ino asomya gita. Bandi ne. Nela ndi manager ndi asomya muzi kwa mundu yani na asomya izikulu. Ombela ando ingi mona awa. Agili ziandu zidi aibwanene. Agili ando mayele awondo mwe. Ando ingi mona awa diosu awagite toko. Aye njako. Ogede okoleti bai. Ogede okoetie tita na asome owadi. Manager aye. Asome yizikulu. Yes. Yazome amusi. Kana musi kwa mundu. Yes. Iwe ziwailele wabu. No nasome yizikulu ndi asome amusi. Kobe mundu wako wani muzika usome awa. Ayi. Ba unewe. Waile wani. Aya Musomesa toke yuba ni 2010. Ndo umya volume 1. Volume 1 ya nguya namba diseba. Volume 1 ya kunene mpati 10. Na kunene wa sweet moyo. Na kuna keluka kitamwiki. Lakini zuti atambwa muno ndo weze na no yandika sike wanzani. Alafu ndakwa hiyo no yarangiyo robeza lakini timu uno baika zati kambeli zika zati lakini polio mtoto akona hadi wera mwenda mikoyoni ajiga wewe yakazati kayepo muno you binda you mwatesa bado cassette na CDs yaibo sasa hizi ndizo wewe ya ukito tembeza na binda hizi mwana watembeza na umala umama wangu ngati ndi dio muzio ya mutito ande kana kwile zindi mana rato na mina nazo wewe zindi zateza ya ilabu kana music store mpaka ilabu mpaka music store ambole ko to studio ngambo totea na mata ya use studio studio ezi abi ngwa mudana si abi ngwa mudana wewe andilika ilabu owo anange monyo wewe ambia ngetwele kamwe owo na lambu kulanga ni lakini sindiza hiyo mpesa hiyo video hiyo ambo likakalabu ke ya mwene kalabu ambike CD no kana ndio mwene tazindi ngelo walika kalabu ya ando na amile
eni ane mpaka kaundane ninge nabo bendi bindi ezi kwela kazi yambege iya timbege ane kazindi makambe kato edukeze mkwadi omamba dile asongeti una remote aswe balage mebuyuma yo mazwe maze mbona izawa ndiko lwembe yaziyana yaze wani mibiti ayembe na yana ndimwete mbeza ngina twalamba ziyasindi moku twalamba zina zilingi komi baga mpaka zitika haya owilika so nilika so kwa mina nake labu ndikenge owe ave labu zia that mali they labu zia mali ne yana imwe imekishwa labu 70 izia kama nazo eba yuzo ebe video yumbeza izio kazi awadi mwako na yazio kabyo sezio kabyo na gwezi ndima na tatu na ilami kana ile ndizio zio kya mutito andi ngazio kana wezi sindima na tatu ndike zabu yana zimbezio zuye dewe na mbea wangi singilirati ingilirati at least unaona yu uika noto meitano na ndo mengi litano wezi nazio kaba yana ngili 25 na wewe nazio kana wezi na kwa tambeza sia ndabini ili ni ndabu yenge na ndilika ludi era neketwi no telele Mombasa Mombasa naenda azindima na lamba to awitazi onde adeza aika kala mithenera wenda uyumange akala soko kana wenda ai Mombasa street ayi embo na ya Mombasa yambo ndile yambo mbululu umunde unini ndile na jangama kichoka ani komela ba ni tapu the nozu na ndikomela ndimanda nomba ndikomela ba okomela ba ekomela bwe kana kyokone wa moge era ni Maria kan ni aze Maria kan ambela ba yiba ilio na ba uno okabuguju no okabola ayi ya mba kwaza imwana abi kasoko noza imwana yena no so da kwa ngoza ndiye ndiye no nyandi me zibika zazi no namumbiri yaba nani makai wezi yuka makai nezi uzi muntu ko zaji ambikila ndama ngino wana ngayo angina maithio na sio maende wimanya no zati no zawa ko zati we ba ma no kazati ke boy wekezo yebo switeri tiwo kumanisha binda yu wadi no tawa owo ko da recording watunga ngalama ya record no mundu no utunga lakini wezi oyine ndingito nige mutandao muno lakini mutandao timo thoke muzio muno ndo mutandao no mandika baza uzi zindi ndia ine to no tambaka ndezianza lakini wezi ba mutandao no kila zeba yo ngaliko zianza kana kwakwatwa zibonza kumanza ya kwa ba YouTube ko une za mauzi ndo ziki kana itumi toka to mwende mikoyo akona mwende mikoyo twazo media neza yes akona kona zindi ingera wa school yakwa si volume jo volume 3 mabuna kana kona wathi wetha wa na wagithiono watho zia kawaida tumabuna kana kona 5 kuna 5 ni zindi era wa Halima kana zindia alo zia kawaida tumabuto kaba ndio ndio kyo moja moto tumabuto kana kona zindi era wa nire event akoni zindi era wa kwaza letina kuna zindi era wa kwaza letina ade zango wewe ati za ndo ine kalisa kwa myaka ile nda record ndo akazati no kayuna kana kona wadhiwo ke wayo wadhiwa ni wewe warende ni zindi ya volume 6 wewe wa chimbule chimbunga azongwa neza yes yo chimbule chimbunga ni jo egeno ke kale chimbule chimbunga ngungulu ege Tanzania jo ai Tanzania kabila ibata kazi suke chaka wene murembe ege chaka yako wange moshi bugonge ne kwezi ndembere monavyo ngunere zino era bazongora kona inge dawaza kamozu 1 2 3 ngero akona mwe kona zino naye yes ilinge rwena kona imuzako andoka tio latest ndiye ndo kite kana ngati ndana aka ngungulu mani chara ngongolongongo yes dizi ya manager ndo wa chogia ya gili ndo da ko ne de ko bela ndo ko na ko bela kambe to na sia ngongolongongo wadi waino wadi bazonga kedo jobela ngongolongongo bagelagi ngongolongongo nekeve ndai ngongolongongo yes na wadi wose yes Musomesa ne kwenda dozi yoga ba jina kidogo dozi po miaka yona bu bitekele ngokuliwe kuni ndika nani miaka yona buna kasao whether anota mo beta azai tyabe nambadi zina bu
anyero amini ningapano mwaka iye wabio aiye baikigeu wabio muragabaniro ilatsa ngiwe moyo lakini oyu niweze tutambeta tuliza oyu baicho ukabana ambeta otuleo uloka umazio ogera na gebenda ndogo kone amana nezu lakini yuno mweto lazima kwa kuna yemo tibela hapo kama bio nimbeza ekela to yemwe na kuna ke kwabo mathikoni bana ni wona ruije ni na ke bantu bamwe ni muona naye Pio hivi maana na raito na kagera ni raita. Maundu azwe badele. Uwe rangi wera no wana. Wese ibese. Wese wera ozitake bese. Yuna hongu no bese wethaba. Oba. Ombandi na mandi kona won. Amaundu bese osoba mwe. Maundu mazo bana wethe aba imundo kwetu bonge. Yes. Oyu metoke kona ikaisho. So bana betekelia. Bakula zi bakula azu katese. Ole ndina isho. Yero ile jambigi. Ndina nakyo. Zido dhu amaundu a. Ya so imwamini hata. Tuige arambe. Sasa aiye kwazo iye. Sinduzi na mina ni azo. Na azo no mbeza sele siyo na sia mina kuwe wasitha siyo. Bayanje otinde akiba. Keu. Chutu yetinde. To the next. Dogo goli ai. Bweta mundu. Uzwa imunyanya. Wela mubango no bango arambe we mwene musome. Aiye kone kilo banga ndikatwike ne mbeza. Ndela ni jena muno. Ayu mwana we. Ngo banga iye etutwike izo be bangithise we ya. Izange plan eba balawe atwike yi abeze ma zo bana weze no ziongelela aziendo ziongelela okay ni go undi ready yanyo oyiwa mundu umejengilia yona wamwene nyamwene ndiye zaiki alambe yangu mbandi akasaini ligi no ngeke lakini wakati tiwo rabika ya wakati wao kwa na kwa nguru obangeze kendo bangeze yendo yes lakini no mongati we umeya baya bagende obango ngati nguma no mwana zino nguma by the way mwi banana otwathi otwathi zino nguma huwe mibango yake no mibango ne bangire nguma mwi banana kwa weno nguma nona ke wezi na ito nena ni wezi balawe no nguma mwi banana ndiza na mbere ne matuku na 16 mwi banana ndio kwati lakini mwi banana no kauma uganye utani wako witha mongati atelegete ya wandi wa ndi bata na mundu azomea onela wako niyo ziendo na iwe izo thongwobu ni baile mgethe ona ito twe kuonza ne tokwewi ate inondo buti bandu bazio kila kwa ngwewe ya malu mata maziolie na iko bizi no zindo itila baba kwako na ningi kila mundu na we mwene zo kwithonga buningi da mande ozia da mando mbeza kwani da ito ndili kira ofeli ndili ya veli ra ya veli kwa inyo le mwe rawo mikola no mwe mando mbeza tena ona aingi alame baza we ama imonende ya makona ndilizio ne ndili yes ondo mundu teza wetha akitu no luraza kukwatikana natia yes nyene batangwata ne ya ini musomesa nino na ndo de yazi ate nino na na ibinda yuni no nibe ndabulika mwaneko kati wa kuna idi kadha alama kwate yani se chathi wewe na wana amena wa wedolo kweli no ndibata mundu kuumia ke officer ndo nyezi no ngona na soketha na netei ulate wa mundu ni wona ndiye nda mundu ayome uni ra ndiye ndanati yokweli maunda akwate okela chake na yethe mwe ane na wetha kwena mtumisuko suko twecho twekomedana na kuma pau emwezi yo minanga wesu no mokoma na asu mwa suka papa liga ndiye toka te weju nako ndiye ndajao Nikiwa ni mungati mwenzako wewe. Aiye ni azidu so shule kala wewe ndo rai leo zakula ni kula ni na majao. Ndio ile kala kimbiti nzamba. Ni na moya wewe kala tembe azidoka. Banzolo. Manzolo. Wewe ni kala. Ngi tio wenzako. Tio wenzangu lakini iti ndo hii mwatinda ni mwana na muziki mko dhanasia. Wewe ni nda kala ni manzolo. Howe itindo hivi nanga tinda naka nondo ni wezi aka ni manzuko mazo suka with no la ore kusuka naume na yu tabage kalone bale ngombe isi kanazi enda wa yu izinu wako lekana dia lo ringa kito mwezi na nyendi kuna zindu zia kwa na mimi kuna zindu zia kwa nyendi yozo ke byangu oyoza we ndiko mola pake ta hivi yana ino ka imo dia mo ka yemu kana chatu ita kitindo byangu ga kitindo itindo tindo zia logia na ando ma logia zimondo no bendoka yes kuba igendo kithogura mundu itino agendo kimusomesa kila kira bendoka no ngai ni wara bendoka lakini menane bendoka binadamu saka nangala iraoneka kweli uweze naweza kila ngura pia swepa itino abone mbona ndio wako namba 10 ya ndio kite ngatinda na sia naka ngatinda naka
musako wanthuka yutu ambeze bandie ndokite wadio maana mago ni nya weba wandie ndokite ye tikongete yes ni manje ndie ndokite no nendo tinda ne maniso kana weze na ngodi na no weze na tutina ni na kutoka pothani lakini ndinda ni nyoka to yathana gilavu ne wa ya zene wa kama na kunja sione wakeba kikabwe kama na maisha ngano ile nduke gwe isoeba gie na kana nduke gwe yes uzako akana gwe uzako anduka uzako anduka ndia kwati botizi uyegara endere nditi ena nditi na mulembo kero amweni ka wote ndo kwa 1 2 3 na we muzako lakini nondo ndiama nondo na weti wanduka nondo kila niendero kuna ndina akona mara nozi wethe angonde na kalozi wethe kona lewe ndoka ezi ndia ndoka nondo ndia akwatwa ya komye yoka lakini nda kwa ngonda ameona mara nozi na wana kwa matse seli ne kuvule twenda utuko mwe kabugonji ndira ndi manje kama gonji na ni kweli ne watu gogo kabisa nele yeke ndo cho wandu makethu kezi hamono sawa swepa safari ya kuja kokunani wapi pema weselo waisela tiko okazi hapa nongai nijo waona ndanzi nokazia ogegwa kola wapi lazi ne nikwira amaundo nondo lakini ndoketho kuta umera bako bona bantu ndanzi tapandu pero angariza awengariza webiga weze kila kintu bameti yibo webiga yele abe ape muzikali wo waigwe ba paungariza tingariza waigwe bantu kwanza ke lab ya ambonda bya ka mwene ne wedekelwa bameti ndelo kanzwa ne akanzolewa na ndiyo ngariza na ndiyo ngariza na nabika na ya lab kila na ndero kuna ejo hoyo muzikali kila wenda tokona kila niende tokona na umero kona mwingi kumanjikira ndia konera mwingi ndira nasioka ya ndina thokoma mwingi neza alafu ana thina thokoma na ndia thokoma ba mwingi yuba ya nest ndia kono na dia ine call na ti call ne ndanzi ukitira nono ngariza tu nda kweze bile siru nda kweba ngariza nondo ngi bandu kono ngili 1 kendo 150 yuno kurekela wambe wana ngwezana na kuno weze neza wewe kanu kono ngili 150 andwetekela wetekela call yes ikukwaza ngariza ndine ngaba call ne nda kweza zene na nabike una nabika newe ko ibo muzika na ne manna nabika weze mazwa ma kwana makomangire weze mwene mbandi wo kwetonga na mali na manna olo maiya meyo mana mama ne wanumba makoma ibende jo kende no azati mutana kejoka ayi wogolia kainge ayini lekalo mwene mbandi akaokoka meyo yake akamanya maswe pamba ayi ndai loti wezi yokonata ayikile matia wala ayi mbandi rera zapota kwira zapota waile kwazi yeye maunda abathi na nangilie komi nongelele ila nina zio maswe pa mazioke amakwade bande iwo uwelo kuni wandu taratu kamwe ukele ngilie komi andu okaronga maswe pa mago waronga maswe pa nondo wezi kuma ngaliza mpaka kilovi ngili yes wezi nando komi zwingilie komi lakini nondo no ndo mai bagendo wailo ujezo ke iwe babenge waje ba inone totete muno mutandaoni kati wakuna frango ilaza vale mwende te Mombasa muka konewe ni George thiwe kautukazo kwata ezi azwebozwe azwebozwe bamini nuna ezi ko mulika ndete na muno mutandaoni ayi mirandao iko na azinduwe lakini izi amazwebozwe ndo kangolia ndiye ndo zie amutongwe zunga utabya tuyelu twende no kono zino ina ikanye na agena na mina ko ndiye ndakwa yange wazia lakini mokwati yani ayi ayi ndi lazima ma kwati yani lakini no kwamwa no mwetekelana kolea kwetekelana je ndi lazima kwanza nyena ngamina kuomena omena na ngoy mwe na nondo ne dhane ne kukosewa lakini izi na kwezi azwe kana asio mwamini na kani asio ke mona yes haya Musomesa kengala kwa yandanzi imogela taini there sometimes ni mukongania to for example na tia ilo ro kulia ni mukongania ku mitandao ni inyu muyona inyu ene mona kithu kuma kosio wenyu kana ko thoku wenyu what use for example you know kongea kana saiki no na ithi atanga sito kongania mona ona ithu tuikongewa no majambiki na bebindi nondu ize ni wewe ya wajambiki
ya jambi kino konga na ujambo wathi uyu jambi kizetwa inengie mwana wa gwikara wo kona zino muthemba wiba muthemba uzu yuko uwa bakwa yo ana mundu angongere ndio ona ndio za ajuta kino ugira obi no no ndina eka kindo nini kiyo kwa ja Musomesa kwa ya chobongo yuko uwe ile ya kia bakwa no ne uwa woke ndene lakini ndibindi sawa awe mine abawo ndimino abula kini ndimino kengo haya swepa twendo tutinemba dikauta sawa sawa enda twambizie na mwende mukoyo This is true story kana mwende mukoyo true story nondo azaba kuna ineta wai wathi woguo ejo kirimo na amba tsia wasi oguo mbinge sisi da majambi kimalenda mwende mukoyo ne wai wathi wo kweli nondo manda mozu yani yusi tage arwere kazi yakwa ndozi umoba baba sister wake arwere kazi nwagu na agewethia ne gukogethia sister no gukogethia sister aguozela azome oba elia mezi ya mezini ozela zwe papa ezo kazo baka ngogea ndo wango ile yako yeta mwende mwengo ndo twende twabisi ya mwende mukojone otutinio kidogo twende twabadingi kauta mwende mukojone ongene washa bigitetia monone kwayo tutinio zakastanza kamwe baba kwayo ngungulungungu toke weba mukona siendo naye ndio ka latest kamwe ngongolongo kono ngone yalidimo uende yale wanazio ndia za kurambo kwayo ayo zude wadive meini mono toke ngungulungungu na jimbule jimbunga jimbule jimbunga ngungulungungu Musako andoga ago konela baba aya tutine utambito tutine awathio swepa wathio wa mwekona siendo nai nicho utambito gotina nicho wone toka isi okaethia ndo mwekona siendo nai kana nicho kela wona akikuno nai no ni yes na endo mona na siasa wa ingi muno nderegelo mawede aba me ibila ne oyu
Aheshimiwa. Na wewe heshimiwa. Wewe ya bana tsindo tukunire neza ku kwa kwa manai langu mede zekula. Lakini la na ndine ya mundu. Na yule la mali kile ibelani. Yes. Wewe mwana siasa? Ai mundu mudhoku mwana siasa ndo karambwa mwana siasa. Maisha ni mabi. Hizi na miongo ya kawaida hizi. Haigendo. Ana siasa? Ndio la gogo ego. Ende negia. Gezo kodavya. Ule kwa mambo no. Mwana ana siasa la na amere zibela makabeta. Lakini yule amino likabaya. Ndio kutambo. Waogele kazimu. Ona kwa ukosa. Kitaona message. Okay wengu kunia baadaye. Baadaye hizo maana nika zati. Unozi no ya bezi yake. Yes. Beza no ya wakati la mwende na kweka. La mwende kwetu ya kipela. Mwende ya kwetu ya kipela. Lakini ya mino beta. Era weda ya tamboi. Libondo kwa. Wele wazobe yibala ya kuzobe. Lakini ndo ke abaluko kona inge kwanza ngeza ona mundu kwekuzie bala ni. Oyi mwana ngawazi yaza na ndise kainga kona. Obali yu Musomesa kwa kwa kwebeza. Sia mwisho na konie kula 20 na mini 20. Tukagwa ndika kona kula. Ndine yabinga lakini. Lakini ngina ne right ya Musomesa. Lakini ai mama ngatinda nomba maiko na kula. Ninge tikabala yo kaleo kwata na mundu lakini ne pala wikala ujusa kwa mondongo ilogo. Ayo ngati kwa kutinde yachu na ome azima imubya. Ozi ugwero aziaye. Ndongo yidla ndogwiza bona ndo alamata kuna. Nene na chuno brother akwa. Yes. Brother akwa twete kanza la myaka 15. Brother akwa ndo ambiota. Lakini wewe akona zino neza lakini ende yakwe anaziyaza no ala. Lakini ndio sawa ninge ndinazo miezo na mwako zino nako nile kula. Mbiota no to adono mugalale wewa. Kana nzilo we. Ona tu inene tezo. Mbiota eva amuzi. Na kuunga likozi ambitini. Ai kanzala. Ai kanzala myaka. Uno Musomesa na wenezi yero. Ai tikwatu. Niki abe bandi. Kone ngole. Aiye mpenza. Aiye mwana. Aiye. Olele JMC ya hapo sasa. Kengo. Zaizi we kengo weti ya weona abako kuma akwa mudongo. Pai lo likazati utaona kokene. Ngene wathi ubugutaro le makola zana inge utoti ya. Tipo buninga kila mundu anambeza. Onange mataka kukunia. Kwani ambeza oleka ni kila mundu. Unguka kukunia kana utaka kukunia. Mayota abo abo. Mayira abo. Tamana mbeza zilike ukoko. Na zilike kwako kwa hiki ndo ngenge maana. Ko wathi usuti wa kuongea ini kana. Ya kuongea mundu wote. Je nona hata uyo. Na kidio sisi ndo sio ndi kunirwa na ina nondo ni newe ake. Aje mwe kuna cho. Ekona zinto dai. Na uzia wa mwate. Ona azia anazia zangu. Mundu omozimu anazia zu wako athogete vida yu. No we byo wadi. Yeze byo. Ano okole yezibo. Akona aba na wezi akeka ati na konga na wezi ninye mwene kukonga. Nda okone muzi ogane. Ana bwe Musomesa kakwina wadi. Anaziaza. Yes. Na alamu na maeka abenduka. Medwa mailu. Medwa mailu. Watu tilezia wadi usuki ndogo niketa nenge shabiki manyo to kone simu ngale kwa makole magoli. Latest yangu unaongezea badiziana inya nale kilina lakini nako ni nana wena inginya ve ina ni revendini ndane zolecha wenda kuile chani ngendo ume mabisa kana na ngiro anjaro lakini next week ne labo zonga wathi umwe mabisa wathi umwe musa kwanduka ozu na weyate siongi ndate siongi umazwe papa kaete ba ona kalikuwa ya mabisa ni dade na nundu wera ivyeto twira na kamera yes kwa leo zikazweba kangero ara kwa musoni era na kamera ya uyosu kamera nzio byo yoza mukita kwati yani ona ndiye banye nyoze amana kabisa ukwe maoza mabisa wira ani kwenda kwako
ya ngela na ilo likangawa ningwa beke so ndiye bandanzas kwise kwani natwaje kwe location ndiye location ona di lazima ninge na ikebenda re nizo zomeli na ilo di balangu whether ni connection ngane na mangangi amwe ndo so ngama biza ba abena kazati ona ka yebo okwati na maondo bayikoneka kuliko kwethu wako zomeli kuliko kwethu wako zomeli ukela mo ngati yalo kwethu ese ko zomeli wayela wezi fa kwa zomeli zabenda wayela wezi kuwele da wayela woke lo lote kwele oke school kwa lo kwele woke school weligele kebenda iwe Musomesa izwingi inyawe legend zina ayi mona mbona baza kuyila nto ayi mbado ba na nkundu kubimo no mbona na wa muthei you are no mai wa uga no zo wa no mai wa uzino wete yimo nya wa ilonda byo no ngweka nzoba nemze nzoba ye you mundu lanzi ayitwe ku ithi kula to da mede nzeyeto yunzo boss eranzo wa muthei na ne wana gokwethe yakwa ndukira wakwa mbaki imu yuko ndo mya zimo za mwana zinondo ndizo mana kweli ndo mya zimo yangu ina kunangiro uya ndo nyendo wanzo wa mwendwa anzioki lakini nzioki ndaina yu ina wera wanzoba ne wanzi yaitwa yu no magu akwa no mai wagu yu no magu akwa ngale kwenge yes lakini nyene twa nzoba ne kana na kwa nesa na nyakwa ne munini ambira wa muthei ada yezi ronna ile ya muno ambira wa muthei kwanza ngai ya muno ni ambira wa muthei na kwa inezi ni rwanzoba ayo ndi zonzo boni wa ine munini ezi ra yezo koloma no gege waja yimo ne yata wa ti debwa kana no wo yata ibyo gile mundo ra wa bi mundo lo tezimo utena kinako mundo tekinengo ndeza kwetwe wa no ange makita utungiwa ya ngito utungiwa makabo wa imbadi makaetwa akadia ke ka practice aka record practice na wezi utene zimo kukwata ni ra metoke lakini wewe na kinengo kukwata kwake kwina bina lakini yako na hiti ute na kinengo akwata zeme ko nonwe chambiki na niwe sikela chambiki zake mekwe na chambiki nezo songa yes na mwini minzo la mo nazongera zindiko uba ile bote uga balolo to lete tu akorolea uzongombala uzule na kati kuyekero kwa mauna majambiki mayerekela yes bulika aiwe o twendo so aba twendo nibata nake muno na wo mo atumizwe ne mbeo mbathi ya wane kwate we andi ndo tunga ta tage ta mwanozi kwanza sio wajange muno sina mafumbo tipo zibidete tukumela zibidete mwanozi ni munane mwini mukale muno kwanza no re yini yemwe atumire kenengo muziawa na gwe muziawa ndo tela ugezaidela kibinda kizothela ona muka kona uyata ona muka thivo ona mukekata muketia alo mbandi sio kazi kautiwa ba oba uwe bia ikanga mbandi ikamba kanyongala ota mwaka muima sio aithe aba wazi ethe aike nuno ndina kinengo no maondo makonia magibindua makonia maindo magibindu no etha na ndio wanengwa mwaka myaka ile kwamba kanyongala uzi mundu moyo na ndiye kwake kana oto yini unazi no kwenda ozi okenga na umye ningino ngido au kati ndi yake ndokemwe ndio kuzoya zindu ni kuneka nizia uwo sindu mundo kaladia wa nyota yaka yaka kwa banga akoza nyota ngiri tutumya manyo makwe koza njuko kwa kazi uka afoko myala makwa koza tonyota tutuo ndio kapula nyokethike ketha wakanire ngala no baingala zio to mini tutu nyiro kwezo bya na mama kwenyeta bio mailezo bya muno kwe mbandi sio sikweta uzoamelia mazwewa ya sweba yoka zona manje ukete kukwata sitwa ba kwa bona kana kwa mundu bona mbandi ya muthemba zindi cia mbandi ekabuma ndizia mbandi ekabuma to banjola yuma ziane mundu mfc volume 1 volume 2 adale odale no ida bara na uko binene ndugezo record kange ya ndendo juma kwake ndendo juma kwake ninge na ndoto wae bawe wa athi na kuno kurambwa ni wako na azenju ambe mugale eloguma buka kona wano dekwenda na wekalevu na ko bine ya gwethete kazati ndo kwegwa na nanu ba muthemba uzu ra ye moyi lakini mundu we ukutumia yimo ya muziawa ndeno ndo nakamenya uzu ndeno ndo na mundu ye mawa ne me mwendo lekoti ona oka ngunenge mpaka support na ndo lekoti yange ndo tumwe twa kwa rumeni kakambia ke na ngilimbao agengo kuongelea komi
Otethia kuni ko kutethia. Yule gwe ko kutethani. Nali zeni wana ken we garden. Ken ya rekodi ndo inge muno. Lakini lawa esihe ana muziki. Niziongo mbumu. Ayingene ngole. Akola. Mairo daga akola. Bali yowegeri ona maundu wangi maingi wetawa. Awera mama na. No atethetie. Atethetie bio. Mundu ni zimbandi bagubyo siana ndo no rekodi. Ombandi siumilile na yisi oibiane. Siumilile. Lakini makila. Mambe omunene ana ino ndo wana twakwati kaziro ambe azeken nini wapi. Uzubira anu njinga. Lakini wale muungwana ndebo. Muungwana ndebo. Yes. Musomesa ni wathi webinya. Na pe mathina mwisela ndanzini. Kana ilogo na wathi pe mathina withia mundu nukwenda uthio kundu nukwenda wanga ndanzi. Lakini pe mawomu mwisela weta Musomesa. Ni mawomu meba uona. Na matonya ukusia ta Musomesa uthinambe. Yuta huyu namba kurongo kwetu na kidogo. Ni volume 1, volume 2, volume 3. Ina banga mbani nekatia. Nundu ila ngwe na umya. Na namba. Lakini muthana wa kuthio kuna ndanzi. Mbezi ameyo yebo. Mbezi umeba. Embali ndio video ite. Kozi akazimo nundu wa mwene kela na yo yoki. Na ndakwebeta ndanzi yakwe yose. Ni yakwe yose momo. Timba kabange kemona. Ile azindu wandu moko manazio azazo yambia lakini oyutwe yule level obikite Musomesa the challenge zivo koma nazio oyu yes ni kwezi evende chake mbeza oziva zote yakwe oyisisi ngura bazindi kuyaye no banga ondanzi na yekanzo abameti yekanzo kile kuyona mathino 1 2 3 eweze atezi une weze ni ambia olika kokwa kwanguzune na kuweza kuzioka kweka ari ku recover ingi pera beno na thamo the nozidi bangiro to myangili ni ukite oza mbeza na nali kama uko na to myangili ya kwa 10 kwezi kwibali kazati bali kazati na ne batho kutika waida yuko hizi challenges simwe to kwa maana na ziona zithago so Musomesa yishambi kwenda ku support au support kwesela ngale kwa jeba ni support ibo kwitha utonya kwitha wajenda we tamuntu tasome tamusoma ku support yes Shambi kinesi yuma sia. Yuke yose ongawa amazibika to ya anaze zibika ili. Ona na wewe moyo na set yona itatu sia meyo. Yushambi yana ko support yona ngita. Ko support yona ni o speaker o kilo kona. Mbala yake kuhusika na music. Enda ko support recording. No support recording nini. Yose enda support recording ni wezi enda kwa zaida ayenda wadi muima. Ona ti lazima wathi mutaongethi na ongethi ni ongethi mundu wapata ngadisia kuziona bwetina tawathi wazinthi ongethi mundu wapata ugo ndio baba huyu ijambigia hiyo maziaka kwa yeye akaone azimo nendo kwikona aiye ndukaya ye mundu ndu izimo buko wake bwiliora ugitabweka we mwene okezete awezi mundu embeza na uoneka nozi azio kethe yani ziponza inazione yazo kethe etha wira zingilira ati wele iti ngilizi yana tiwa ukanye kobe mundu wewa amwe atena kasamumu buko ai mundu wewa atena kasamumu buko mundu wambe wenda kwitha yenda kugwitia ndanzi Musomesa atonya kukwatia namba jeba na YouTube channel chagu negeba na Facebook matonya kukwatia hata channel ya wakita wa Musomesa mwene kwanza mambo subscribe kana wewe yetu wagelanga ngatweka ikala ura kazati maige channel kazati kuma subscribe na ku subscribe ni mana yuko na mundu yetu kizi wathi no weno babereti ndati nabuna ati nakakengele yuko shambi ziti na subscribe ziti nakakengele kau ya labu 2000 ra Musomesa mwene Neda ebumbi kundu kutatu. Musomesa mwene abenge Musomesa kipinda. Izuzu yombe no siako. Izuzu yako. Na mundu enda okwetia ndanzi kana mundu enda botho komande. Kana okwetia ochathi. Kana wenda kunengo support. Atonya kukwatia namba ibaya sibu Musomesa. Namba 0713 10 19 92. Aziogelelege ndema kwatia. 0713 10 19 92. Auba ndo mwendembo tayari hizo ya kwa kana mpaka WhatsApp. Ndembo yambe kukangale kwezu. Na ninja
ajambi kini chate ana sinye ndira ndingeno ya ona la mazia izevu ni meze nezo na evumbi wali ka inbox ya kwangu leke ndo ngusongia tuidwe banga ya ndawe lo zitawo kuko ngoko uzimondioza ayo tuliona zimondioza wegi arati wengai president no kuni wazima koza wewe haya sawa sawa kwa maziongelea namba ikadama kwa tineza 0713 10 yes 19 92 sio namba ya mbiti zamba pe makaima ukwata kwako kuunda nzine masupporter maku mashabiki sugu uenda ukwetha oyendo matamba ndo mageni marambo kana mbo rambo aroko muzoli nigevya roko muzoli ni supporter kwana ni murambo ite aito tambo anite gede muna wita wasezi ngule alafu nzo gede muna wita wa kenge yakadoko bebe mbinzi ngeke bebe mbinzi nigede muna waka wita wa vob kana mbed muna wako kuna hawa support zinu kuna azino neza nandikevya ngeno ende ndikevya mina yakwa yona unajambikize ndi makomanya ya ndiambo kukevya wamwene latina yeye tabitira ndikevya mwana wako wito azingalame tezo kono zino nina intercon hotel go yakavanga ita weze neza ziwe mwene ma hotel weze na wanye German wakadha kaita nye German ndio baby zikona bigo ya intercon yakana na ubeta wala kavanga kalikwesu ni beta wa katanga ndio yakavanga ita kayune thanga hii aina au wana bie ndio kwa kwa nzozi ne kako katanga ita ngweza ko katotembe gukumba kaleli awe muroje we wambo dio kaumangia ko yaleli sawa sawa the movie yamo no musesi wa Mutombo TV nundo tambania na ito kumile tuambe isi ya kilungu ke chani Nikyalilimbana usiweta wa Musomesa rasta mweo na wenge benda na we mutimu wetu chuma ya zamani niwe zito ya mwiso mwene ngo na mwene mwingoi na wembiti nzamba ndio lwani utambo wa monde alama igethia kana kilungu ke muthenyano wa monde ni chaila tuambeise na itino wa kamera tunapona wita wa Kasanga ngale kwesu mwenda ngale kwa Facebook imekuatia hata MC Jaboy na ende ngale kwa machine ya player trainer makulov Fred Mwaluko utambulikete mononga le kwesu na ende ngale ko ya director wa kwa mthenyano wa monde etawa Kevo asante sana Kevin na machine ne ya graphics nena muna weta wa Brian Mwirigi nemo byola yamo nomo no sisi wa Mutombo TV nundo tambania na ito tuko bana mjani wao ne kuma mwendo asinya sio tuko mpaka saa moja sio tuko na ende kuma radio ne kuma saa ile sio tuko thino agilungu cha kwambata mjani wao nene thane kwete muna weta wa ngudhu imwene ne kundi yake ya Atomira kwa hiyo ni ase bye bye and I love you so much.